Sehar u arapskom jeziku znači i da latife šej au hafije, sebebuhu. Nešto, znači, čiji je razlog skriven i nepoznat. Dešavanje, znači ono što se dešava, što je skriveno i nepoznato. I zaista ovo jezičko značenje ima smisla u vezi razumijevanja sihra. Učenjak, autor Ruhul Maani, učenjak Alusi je dao jako lijepo pojašnjenje šta je sihr, pa on kaže, pod sihrom se podrazumijeva, kaže, čudna stvar koja liči nečemu nadprirodnom, a kaže, nije nadprirodna. Zašto, kaže, jeđri fihi ta'allum u estanu fi taksini, kaže, zato što nije nadprirodno, zato kaže što se ona može naučiti. Sihr se nauči kako da se radi, kako da se pravi. Kaže, vojsta'anu fi tahsilihi bi taqarrub ila šajatin. I pomaže se u činjenju, pravljenju sihra sa šeitanima, sa džinima. Birtikabil qabaih. Sa činjenjem odvratnih, ružnih, zabranjenih dijela. Samo ovo rečenici mogli bi nadugačko pričati. Jer je suština sihra pomaganje sa džinima, pomaganje sa šeitanima je sastavni dio pravljenja sihra. Pomaganje sa džinima i šeitanima u stvari zahtijeva da sihirbaz da čini djela sa kojima će biti zadovoljan šeitan ili džin, da bi mu učinio tu uslugu, da bi mu pomogao u činjenju sihra, pravljenju sihra. I zato na kraju kaže birtikabil qabaj, da radi zabranjena, ružna, ogavna, odvratna djela. Poput toga, kada neko hoće da pravi sihr, ovo ne govorim naravno da bi poučavali, nego navodimo primjer, poput toga, kada neko hoće da se bavi sihrom, što navodi, što su priznali oni koji su učinili teubu, a bili sihrbazi godinama, da bi stupili u kontakt sa džinima, rade jako ogavne stvari. Poput toga, da stave ispod stopala 2 mushafa i uđu u kupatilo, u WC, da bi im se javio džin šeitan. Poput toga, da zakolju određenog hajvana, poput ptice, horoza ili nekih drugih životinja, sa ciljem klanja kurbana džinu, da bi mu se javio, da bi uspostavio sa njim kontakt. I sličnih stvari da i ne spominjemo. Čak do te mjere približavaju se džinima koji čine uslugu pravljenja sihra, da polno opće ti ljudi, bilo muško ili žensko, sa meharimima, sa bratom, sa sestrom, sa kćerkom, čine, znači čak i bave se homoseksualizmom, da bi udovoljili džinu. A da ne govorimo, ako je u pitanju jači sihr da se napravi, to su priznali sihrbazi, možete to naći na internetu, čak video, dokumentarne programe, od onih koji su to priznali, od sihrbaza, da klanjaju 2 rekata džinu, koji se dođe ispred njega i on klanja 2 rekata, njemu mora zanijetiti njemu, klanja se njemu, čini ibadet taj. I da ne spominjemo druge stvari još ogavnije od toga. Znači mora učiniti kufr ili širk da bi udovoljio džina, da bi mu upokorio. Znači on udovoljava glavnog džina. Ovdje zapamtite ovu stvar. Znači u džina, džinski svijet je drugačiji nego ljudski. Ovo govorim iz iskustva onih koji su bili u tom svijetu. Znači usluge se čini glavnom džinu koji ima pod kontrolom ostali. Kada se njemu čini usluge kufra i širka, on mu upokori ostale slabije džine. U džinskom svijetu naredba i poslušnost je drugačija nego u ljudskom. Neposlušnost u naredbi od poglavice glavnog džina kažnjava se smrću. Džin koji se zaduži za sihr, ako napusti sihr i neće ponovo da se vrati, ako ga neko istjera sa učenjem ruke i slično, on biva ubijen. I zato ga lahko ne možeš ni istjerati.